Lakhipuronline puthokchaba August ki tang 9 Sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirasi Ahanbada maruoiba Pao Silchar da Young Manipuri Council Assam YMCA Kobalup ama semkhre Leibak asigi mapum kaya da Tara Suba National Handloom Day ki thoram pangthokna khre Rakesh Naurem da Best Short Film Director Award pikre Laibak ningbata saithaba sereng seidinabagi thorom August ki taramari da pangthokadori IDP singi akhanaba thorang packet pinaba Manipur ki CM da taksin kre amasung Jiribam da chathariba futsal tournament ta Sinlun Club B ga Digli Naharol Lamjing Club ka final ta sanargani Haujik mapungoiba pau tabirasi Silchar Rongpur da Laibak Kaisam Luang Sanglenda Assam ki tongan ba CSO sing yauna Mipama mangarang pangthokduna Young Manipuri Council Assam YMCA Koba Lupama Semkhre Thoramasida Advocate Ramakantana Thobu Oiki Loinana Barak Tampak ki Saknairaba Aiba Dr. Jendremam Kunjalal Janata College ki Assistant Professor Y Prafullo Social Activist Ketumaim Singhazit Lala Bazar ki Ward Commissioner Konsam Bappi Social Activist Retired Headmaster Y Manikanta Assam University ki Professor Dr. Khumuzam Dhiren Amadi Retired DSP Meghaloi Kaisam Babuna Tais Tapamki Mipamasida Jaribondaki Kaisam Kamdev Sinam Ibomsa Biralal Okram Lakikanta Sayon Bakhuman Arambam Biki Amadi Gyaneswar Sarmana Chingba Miyoi Kayana Wangangki Basingna Mitei Naha Kayana Ngasi Amata Oina Punsinduna Nationalism gi Wakalon Sagatpa Thauna Laina Thamoi Sengna Miyam gi Thabak Tawba Amadi Kanagumba Amabunam Thagi Khandana Unity Laina Thabak Tawbiu Haibana Chingba Wapam Kaya Thamki Executive Body Member Nifumatho Leiba Nauna Semkiba Lupasida President Oina NG Roman Luang Working President Hodam Rajesh Mangang Vice President Ahom Jit Ningombam Anil Khomdram Amadi Chandra Ahong Sangbam Aduga General Secretary da Rosen Irom Assistant General Secretary Ani Rajmani Laitonjam Amadi Prem Huidrom Finance Secretary da Apu Meite Sports Secretary Bijan Laisram Cultural Secretary Oina Sunita Singha Media and Publicity Secretary Y Niranjit Mitei Amadi Assistant Media and Publicity Secretary Oina Amit Yengkhom Kanki Mifam Loiraba Matungda Young Manipuri Council of Assam YMCA gi Nauna Thaupuriba President Roman Luang Haikibada Ngasi Assam gi Mitei Singna Drug Talaichuba Amadi Thabak Phangdabagi Yamna Chauna Awapa Mayok Naribasi Koknanabagi Damak YMCA na Thabak Paikhatlagani Haiki Naharul gi ba akogi organization ama Young Manipuri Council of Assam Yamka ina ngasi ko form tawjare akoi na ngasi Yamka form tawbagi maramdi akogi kasigi oiba Assam sida sothara ba akogi mete sinau sing haidi Manipur dagi Manipur gi tongan ba state amada lai ba akoi mete sinau sing gi haidi akogi tumgi lambida akogi chakol lamdang gi dama hajikan gi akoi naharul sing sothara ba akogi drugs addict oina sothara ba unemployment gi problems amadi sports ta akogi ngasi chakol bangam dana akogi lai ba akogi Assam gi mete Isinau Singi Sakuna Bagi Damaka for Samjaba Group Adumba organization high organization as a Assamgi Maru intellectual Kudimaki Yatamatum Namahogi advice Matum in Apena Samjaki Masiki Matum da Koina Assamgi or the Maruiba Ahogi Tauda Ahogi Tabuktarum Kaya Koina Abin Tatakani Amadi Apona Tabutum Kaya Tatak Asida Hogi Sinausing Assam Maru Sinausing Alaman Sina Matam Kudim the Hogi Sapoto Virakani Amadi Akoina Soba Langba Kaya Lairabasu Adum Akoida advice Virakani having Hazabalai YMCA gi General Secretary Rosen Iromna Assam gi Mitei Singbo Sports gi lamda mating laiba sanaroi sing puthokna bagi lamda YMCA na thodang lauragani haibana chingba wafam kyap thamki Yamda akogi main pandam se koina sports class education da ojagani ado education di lejare koina kwaidi ahanba koina thulang paikha torise sports ni koina maitei naharo akogi Assam da leiba masum Barak da leiba maitei naharo singda koina main focus to se sports ti lambi da koina kamaina mang thalginba say for example any sports da koina kamaina mang thalgilaga kamaina mai pakpa sports ta mithoi mehen ama karamna ojani haibado aduga koina maitei naharo singda karamba akogi site gi mateng piba adugi main pandam ne koina hangde se aduga akoi calendar da winter every year da akoi sports ki thoram pangduk chagani handaki sahi dagi adum akoina hawjagani handaki winter da akoi soi dana akoi martial arts ki sports ki akoi gi competition ama akoi gi YMCA gi makai dagi soi da pangduk chagani aduda akoi gi leiriba Barak Valley amasung Assam da leiriba maitei naharol punamakna support tobiraga akoi saru gyanaba haina ai makai dagi isingani
YMCA की वर्किंग प्रेसिडेंट ओरिबा होदाम राजेश ना हाइकिबदा मालेमदा मितै हाइबा जाति असि मतिंग लैना हिंगनसी हाइरगदी आइखोइ पुमनमक अमतो ओइना लेबमिनसी हाइकी अमदी कंगलैपाकता थोक्लिबा लानासिदा मितै इचिलिनाव सिंगिदमक YMCA ना खोंफम सेटना लेबली हाइनासु फोंदोखि अखोना पामजरीबदी हारिबा आसाम सिदा अखोगे इवेंट प्लस मणिपुर फाना नत्रगना अखोगे ऑल वर्ल्ड लेबा मैते पुनमक से मेनुना हारोल अमत ओइना अखोय हचांग फना कनो साजेल तौ खोतना अदे प्लस अखोगे मसा मसा की इनकम गे कनो से लमीदा कुमथदना सोसे ओय आइदि अखोगे लैरिबा सिचुएशन सिदा अखोय स्ट्रांग ओइदबा जादे सिने बखोना थंजनी से हारोल सिगे तो हाइबन हारोल सि स्ट्रांग ओइदुसे कमाइन हाइ मतमदा अखोगे लैरिबा इंटेलेक्चुअल सिंग खंगदे अदे अतोपा अखंग ही सिंगना अखोदा अखोगी प्लेटफॉर्म से ताकपी बगी से असि जम दरकार ओइरेबा दुगी अवेयरनेस से अखोगी हारिबा यमकाना होजी मखाताना अखोगी अवेयरनेस से खुन खुदिंग चटलगा असिगी कनो से मखाताना कम फील्ड कनाना कई तवदबा हाइबदो अदो मतंग चाना अखोई केम तौजगे मयाम सजेशन मिलाल असम की लमजिंग मखादा मणिपुरी कन्बलुप मकलना सिंदुना रुपाई बारीदा नुमित तरानी की ओइबा मितै मयेक तंबी ताकपीबगी थौरम अमा हौदोखरे हौदोकपगी थौरमदा लुक्राम कृष्ण मोहन सेराम हेराजित थांगजम ब्रोजेन माइबम राजू नोंथोंबम बिनोद अमदी हरि मोहन सिंगना मथंगसितना मिफम मपु मिथुंगलेन अमदी इकाई खोमनजबा मिथुंग सिंग ओइना दाइस तफमकी थौरमगी वहौदोक पिरदुना सेराम हेराजितना हाइकिबदा आइखोइना आइखोइगी इमालोन अमदी मयेक तमननबा हैजिननबा होनमिनबा ताइ हाइकी हरि मोहन हाइकिबदा इमालोन अमसुंग मयेकिदमक होना जमन की मही यानबा होरकले हाइकी थौरमसिदा एच थोइबिना मितै मयेक तंबी ताकपीबगी थौदांग लौगनी हाइरी सिनलैमा फुलरतोल अमदी यूथ साइनिंग एसोसिएशन तोलन खुनानिना खुसमनदुना तारासुबा नेशनल हैंडलूम डे की थौरम श्रीबार जीपी कम्युनिटी हॉल कासार दंगरांग पांगथोखरे थौरमदा एल सोबिता देवी रवि शंकर लिकमाबम DDM कासार बसंत बनिया नाबार्ड कंसल्टेंट एम रोशन ऑडिटर ARCS सिल्चर समुज्जल कैसब ऑब्जर्वर ARCS सिल्चरना मथंगसिना मिफमपु अमसुंग इकाई खुमनजबा मिथुंगसिंग ओइना दाइस तफमकी लिसिंग अमगा चमापन सुबना मंगा स्वदेशी मूवमेंट पुनिंग सिंगदुना हैंडलूम डे असि पांगथोकपनी मियामनसु फिसालोनसा की लम असिदा पुनिंग सिंगसिनबिदुना सेंथोक लंबी हेनगननबा होनामिनसि हाइना एनजी नील कुमार सेक्रेटरी यूथ साइनिंग एसोसिएशन न फोंदोखी रवि शंकर लिकमाबम DDM नाबार्ड कासार अमदी बसंत बनिया नाबार्ड कंसल्टेंट नाबार्ड असम नसु फिसाबी सिंगी पुंगनिंग थवटखिबगा लोइनना हिरम असिदा करमना सेंथोक लंबी हेनगनहनगनी हाइबगी मतंगदा सुगाइना ताखी मसिगा लोइनना सिनलैमा वीवर्स प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की अनिसुबा चही की जनरल मिफम सु पांगथोकी हैंडलूम डे असिगा मरी लेनना लायेकपा हेंदानबगी थौरम अमसु पांगथोकतुना महिरोइ सिंगदा सर्टिफिकेट अमदी मनामथुमसु येंथोकी अखोई कंदब यादव अखोई इजात की इनात फिजिक्स एक्सरसाइज कंदब यादव ओरिनेब अदुना मयामना सिलेमा अखोई सिदा ऑर्गेनाइजेशन अमजु लैरे अखोई वीवर मयाम की ओइबा अदुना सिगा होनरगा सिदा सपोर्ट तौरगा अखो हेलुम दे जे सही खुदिंगी तौजी हेन चावबुत ओहनजेब अदिंगान इचे शांति लाइब्रा कनो मणिपुर दे लामबदो मा पुंग मिनिट अमदे यांखैगा मरी फुबंगमे अखोई मरक कंपटीशन तौजी मथंग चाहिए सोयना थमगनी इचे गैदा मिनिट अमदा कयारक फुबंगमेना अदुमाइना कंपटीशन थमजी अखोई चौखनब हेलुंगी ओइबा चौखनब सुगुंबदो ओइबा कंपटीशन गसे आर्ट कंपटीशन जाम फदे मथंग डिजाइनिंग कंपटीशन अखोइना सारिजिदगी हेन फजबा साबा इसाना साबने को मपादे लेरगा पुसलक नते को हौखिबा लेबाकपोकपा नुमित आगस्ट की तंग तरुक थोखिबा लंबी की खुदोंथिबा थौदोक अमदा लखीपुर सापोरमैनागी साइकोट आली लैखिद्रे सापोरमैनादगी नुंगफौ हाइथपम लंबीदा बाइक अनि मांगा थमजिनबगी थौदोकता युमदा सुतिदा हलखिबा कासार कालाइन एपीडीसीएल की थौमी साइकोट आली लैखिदबनी हाइरी थौदोक असिदा मियोय अहुम अमसु अशोकपन नंखी मखोइसिंग अदुदी अब्दुल अजीज जहीरुल हुसैन काजी अमदी रिजाउन अहमद चौधरीनी जिरीबाम की दिबोंग मयाई लेकाइदा लेबा अरिबा मानदोपता डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल मणिपुरना स्पॉन्सर तौरगा डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल जिरीबामना सिंदुना तरासुबा नेशनल हैंडलूम डे की थौरम अरांग मपुंग फाना पांगथोखरे थौरम अदुदा ब्लॉक मिशन की मैनेजर वाहेंगबम प्रेमचांद इचेल क्लब दिबोंग की प्रेसिडेंट के खुमनजाव अमदी फॉर्मर प्रेसिडेंट इचेल क्लब की हिदाम मनीना मथंग सिटना मिफम मपु मिथुंगलेन अमदी काय खुमनजबा मिथुंग सिंह ओइना ताइस तफमकी के रंजना देवीना तरामना ओकपा अमदी नुंगी वारोल थमकी थौरमगा मरी लेनना
Fisabi Salam Saroda, Sinam Dasini, Aribam Baby Sarma Amadi, Kunjamani Debina Wangangki, Mithunglen Oikiba Block Mission gi Manager Wahengbam Premchan Haikibada, Matamatam gi Oiba Anoba Technology Amadi, Anoba Losing Sijanatuna, Hena Paba Mongi, Putok Pagi Wapam Mahanga Tamki, Mipam Mapugi Warol Piratuna ke Khomjinba Nahai, Matamgi Matungina Anoba Kuzukulai Sijanatuna, Miamna Hena Pamnagadaba Mongi, Pisalonsagi Potok Hengadansi Haiki. Borkulagi Kamar Bon Nongpok Mantopta Kabita Sarmana Mipam Mapoitana Pangtoki Bataromamada National Manipuri Progressive Front ki Borkula Masasem Kre Kamar Bon Rising Youth Committee Amadi Purandarpur Mitei Ex Servicemen Association Napuna Sinkipa Mipamaduda National Manipuri Progressive Front NMPF ki Advisor RK Sanatomba Working President Dr. Maimom Santikumar General Secretary Manikumar Thoksom Secretary Ajit Mitei Amadi BP Arun Singha Nawangangki Mipam NMPF Borkola Masa Asigi Kabita Sarma bu President Aduga H Manichandra bu General Secretary Haptuna Mihut Kunma Thoina Saba Committee adu semki Thauramda S Prajakumar Amadi Dijen Singhana Maruiba Thodang Loki Lupki Working President na Sotharaba Mitei Kanglup Asigi Socio-Political Amadi Sel Thungi Chakut Khongtangi Damakta Changsiliba Khongjang Asida Miyamna Sagot Pibasi Yamnamak Laibak Phabani Haiki Branch ki President Kabita Sarmana National Manipuri Progressive Front na Changsiliba Khongjang Asida Miyamna Sagot Piu Haiki Manipuri short film Use Me Aibu Season Abiugi Damakta Manipuri filmmaker Rakesh Nauremda Best Short Film Director Award Pikre Manasi Haukiba August ki Tangmarida Mumbai da Pangthokiba Mangasuba Roshni International Film Festival Lisingani ka Kunmarida Rakesh Nauremda Lanthokibani Manasi ki Damak Tongan Balibak Humbutara dagi film Lisingamaga Chamri Sarukjaki Hairi Paring Naina Chatharakpa Athoba Singining Sing Thoromgi Sarukama Oina India Beach Memorial Park Maibalot Pachingda Adungai Lisingamaga Chamapan Niputaruki Agaski Tang Tarukta Malemgi Anisuba Lanjauda Japan gi Hiroshima da atombom thadakiba thodokta Mioi Lising kya sikiba thodokadubu ningsingba oina Humudrama Pansuba Hiroshima de Dalit Sahitya Academy Manipur gi Thomi Singna Haikalekat Tamduna Ikai Khumna Board Kre Loinana Indo-Japan Friendship Association Manipur na Sinba Humudrama Pansuba Hiroshima de Lisingani ga Kunmari ki Thauram Manipur Press Club ta Pangthokiba ningsing Thauram da su saruk jaduna Malemda ingna chikna leiminaba ki Paujil Singh miyam da sandok minaki Lakliba August ki Tangtara Marida Manipur na ningtam kibagi numit Manipur Press Club ta Pangthokataba Thauramda Laibak ningba da Saithaba Seideng Sedinabagi Thauram Ayuki Pung Mapandagi Tarani Thoi Phawba Pangthokani Hairi Saruk Jabiningba Singna August ki Tangtara Phawbagi Manungda Aiba Seideng Singh Mobile Number 7005 780125 Natraga 7005 239417 Number asida WhatsApp ki kuthangda piraknanaba Dalit Sahitya Academy Manipur ki Secretary BK Mangangi Cherolda Hairi Manipur da thogliba irang asina maram oiraga mayum makai thadoktuna lanjenariba internally displaced person IDP singi akhanaba thorang paikhet pinaba Relief Committee Manipur gi maike dagi Manipur gi CM Nongthombam Birenda memorandum pisinduna taksin kre Tha tara mari hena mayum thadoktuna relief camp ta leiriba miyoi sing asuki matik awaba mayoknariba si kharadang oirabasu makhoi gi akhanaba thorang sing lokot pinaba committee asigi maigei dagi armed militant singna micham miyam dalanda ba khudak ta lephananaba laingak na thabak lokot piu tampaki mapam sing da leiriba amadi jiribam gi relief camp sing da leiriba IDP singi remuneration manahalu haibana chingba warol sing jawba waka cherol pisinduna taksin khre भारत की महूट सिंधुना पेरिस ओलंपिक गेम्स की वेटलिफ्टिंग द सरुक जारबी मणिपुर की साइखोम मेराबाई चनु मरी सुबत लेहौरे केजी निफु मापन की कांगलुपता टोक्यो ओलंपिक गेम्स दा सिल्वर मेडल लौरख्रबी साइखोम मेराबाई ना ngarang maha की केजी 130 मरी की क्लीन एंड जर्क की अहम सुबह अटेम्प्ट ngamhoutabana मरी सुबत लेहौबता की चाइना की जी हुई होना गोल्ड रोमानिया की वैलेंटिना कंबेना सिल्वर अदुगा थाईलैंड की सुरोचना खंबाउना ब्रॉन्ज मेडल लौखी ब्रॉन्ज मेडल फंकी भी खंबाउ की टोटल स्कोर चनीनी अदुगा मीराबाई चनु की टोटल स्कोर ना 135 All Jiribam Sports Association AJS and Sinduna Jiribam Higher Secondary School ki Sanabungda
टीम कुनिथोइना सरुक जादुना चथरिबा अहानबा मजारुन बीबी मेमोरियल सीनियर फुटसल टूर्नामेंट 2024 गे ngarang sanakiba anisuba semi-final match ta Digli Naharol Lamjing Club na Lungraijaw FC bo goal taruk amada maithiba piduna final da changkhre match adu KS Nilkamal E Prem Kumar amadi Aziz Haider na conduct tobikhe hayeng August ki tang 8 nungthil gi pung 3:30 taba matamda Sinlun Club B ga Digli Naharol Lamjing Club ka final da sanaragani Energy Healing Center Naturopathy and Magnetotherapy Hospital Mapamasida steam bath hot water immersion bath chiropractic bone setting yoga infrared clinical magnetology chakramat spinal neuromassage acupuncture acupressure sirodhara massage na chingba chawkhatlaba mahusa gi layeng pathap sing asina diabetes kidney amadi liver gi anaba paralysis sciatica spondylitis khwang naba khu naba nerve gi anaba blood pressure heart disease brain stroke nupi gi laina amasung nupa gi hakchang thong gi laina loinana hakchang sikpa saba amadi joint pain layeng jari masita sunatana mipum khuding makna hakchang phana lainanaba steam bath amadi panchakarma tawbiduna hakchangi hu chenba toxin lauthokpa yai lengsin biragu energy healing center rongpur part 2 aduga city chamber na first floor Smile Market Central Road Silchar 1 dani advance booking ki damak mobile number 9395732456 number asida call tawbirak namaning singjari ai jiming ranjit ko ai labok ini ai anda khwang na buding sakko ba ngom je khom singna ado je sigi energy healing center da lakadagi je khwang naram badu hare chatasuname Khangan jaba ma tang sikpa saba paralysis diabetes prostate problem liver chawthokpa amadi kidney da nung leibana chingba atei ana layeng gi damak senior physician Dr. N Ranjit Singh MBBS DMB DSC nongmaijing khudingi nungthil gi pung amadagina pung taruk phawba Kasar Lakhipur SDO office mamang da leiriba JM Enterprise ta laktuna layeng ga dawri mangjongno na booking tobining basingna mobile number 9401219621 natraga 8135870447 number asida ngasimak pau phawbiragu aroibada maruoiba pau amukhanna Silchar da Young Manipuri Council Assam YMCA Kobalup ama semkhre Leibak asigi mafam kaya da Tarasuba National Handloom Day gi thoram pangthokna khre Rakesh Nauremda Best Short Film Director Award pikre Leibak ningbata saithaba seireng seidinabagi thoram August ki taramari da pangthokadori IDP singi akhanaba thorang paikhat pinaba Manipur ki CM da taksin khre amasung Jiribam da chathariba futsal tournament ta Sinlun Club B ga Digli Naharol Lamjing Club ka final ta sanargani Lakhipuronline YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare